Kwa majina yangu naitwa Jasper Maina. Mimi ni mwenyekiti wa chama cha Bodaboda katika manispaa ya Kisii. Siku ya leo tumekutana kama wanachama wa Municipality ya Kisii ili tukiangazia mambo mengi ambao tunaweza fanya sisi kama wana bodaboda ili tukaweze kufaulu katika haya maisha. Mkiangalia Kisii sasa hivi kuna baadhi ya wengi ambao wameonekana wanafanya mambo ambayo hayata kuja kutufaidi sisi kama wana bodaboda. Lakini hiki kikundi ambacho umeona hapa pamoja na wanachama wengine ambao hawapo siku ya leo, sisi kuna mambo kadhaa ambao tumeweka katika line tunataka kuyafanya ili tukaweze kuchimudu katika maisha yetu. Jambo la kwanza, hiki kikundi kimeanzisha CPO ambao kwa sasa hivi imeendelea kuwa na wanachama wengi, na katika hiyo CPO sekretari wangu atakuja baadaye na kuongelea mambo mengi ambayo yatatendeka pale. Jambo ambalo tena tumelifanya ama ambao tunaenda kulifanya hivi karibuni, municipality yetu ama hiki kikundi chetu kiko na timu ya football ambao tutakuwa na mechi mwezi wa 5 mwaka huu. Tutakuwa tunacheza na timu ya Nation Media Group. Kwa hivyo tunaendelea kujiandaa na kufanya mazoezi. Ni kwa nini tumeanza kufanya mambo kama haya? Tumekuja kugundua kwamba an empty thing makes the loudest noise. Pia an idle mind is the devil's workshop. Sasa tumeanza kuleta mambo mengi ambayo tutufaidi ili tusije tukafanya yale mabaya, tufanye mambo mazuri. Jambo la mwisho ambao nataka kuongea kama mwenyekiti wa hiki kikundi, kuna uhalifu na kuna tabia nyingine imeonekana hapa Kisii, baadhi ya vikundi vingine vinafanya ambayo sio tabia mzuri. Unapata wengine wanaenda kupigana na kuchukua mapikipiki ya wengine na kukatakata. Sisi hatujafurahia kama hiki kikundi, kwa sababu pikipiki ni kifaa ambacho kinanunuliwa pesa mingi na ni kitu ambacho kinalisha familia za watu. Sisi kama municipality hatutokubali kuona hii tabia katika kikundi chetu, na sisi kama hiki kikundi tumeweka faini kubwa kwa mtu ambaye tutampata ni mwanachama na amepatikana akifanya uhalifu. So kitu ambacho ninataka kusema siku ya leo, ninaomba serikali kuu ikaweze kuingilia na wale watu ambao walienda kupigana na kukatakata mapikipiki za wenyewe wakaweze kuchukuliwa hatua kali na hatua ya kisheria, na ikiwezekana hao watu wafungwe ili wakaweze kuwa funzo kwa wale watu ambao wanafanya uhalifu. Bodaboda ni kitu ambacho kimetuinua baadhi ya wengine kama sisi hapa. Bodaboda imefanya tumepeleka watoto wetu shule, tumeendeleza familia zetu, tumejenga na tunaweza kufaa mzuri vile mmeona hapa. Kwa hivyo bodaboda sio uhalifu, lakini wale ambao ni wahalifu, kwa sababu tunajua kila kikundi kiko na watu wazuri na wabaya. Tumesema wale watu ambao wana tabia mbaya wachotwe, wafurushwe kabisa, watolewe katika kikundi cha bodaboda, ili wale ambao wanataka kuendelea mbele katika maishani waachiliwe waende mbele. Asanteni. Kwa majina naitwa Bismarck Aaron Oyagi. Mimi ndio mwandishi wa kikundi hiki cha Kisii Municipality Bodaboda Riders Association. Pia mimi ndio mwandishi wa Kisii Town Bodaboda Riders Association under the CBO, ambayo inakuwa led by Chairman Oyeyo. Hakuwa hapa sababu, lakini yeye ndio chairman wa hicho kikundi. So tumekuja leo angalau kuongelea juu ya CBO. Na mimi kama mwandishi nasema tunafuraha sababu kuna wale mabodaboda riders ambao wameona umuhimu wa kufanya saving. Kwa nyakati ambazo zimepita kama mwezi moja na siku chache, tumepata watu wakijiandikisha wengi, ambapo tumefikisha namba ya watu 200. Hivi ninaposimama hapa, wote hao ni members wa CBO ambao waliweza kufika kwa hiki kikao cha leo. So ile naomba watu wale wanabodaboda ambao wako huko nje wajiunge na sisi, tufanye savings, tusaidiane kifedha, ndio angalau tusonge kutoka mahali tulipo kwenda mbele kidogo. Yale ambayo yameongelewa na chairman hapa ni kwamba vita zimekuwa hii town yetu mara kwa mara. Sisi kama kikundi cha CBO we don't advise watu wetu kujiunga na vikundi kama hizo. Tunawaambia wakuje hapa tufanye savings, angalau tujiendeleshe kimaisha na tuweze kuona at least tumefanya mabadiliko ya maisha yetu. Ile tunaomba kabisa kwa wanabodaboda wale ambao wanaona umuhimu wa kusave, wakuje, kuna nafasi wajiunge na sisi, tufanye savings na tuendelee kama kikundi
kujinufaisha maisha ya kesho. So kumalizia, nataka kusema kwamba sisi hatujui mambo ya siasa town hii. Chenye tunajua ni mambo na kufanya biashara, na hiyo ndio tutuleta town. Na wale wengine ambao hawajaona hiyo, tunaomba angalau waangalie hilo jambo, warudi chini, tufanye mabadiliko ya bodaboda, tuanze kueneza hiyo ujumbe ya kufanya saving town yetu yote. Asante kwa nafasi. Kwa majina ni Sakaria Wendo Enjome. Mimi ni organizing secretary wa Kisii Municipality. Na kikundi chetu cha SBO, mimi ni kama organizing partner kwa hiyo kikundi. Mimi ningewaambia wanachama wetu, vijana wa bodaboda wote wakuje wajiunge kwa hii kikundi, kwa sababu imeendelea kutusongeza mbele. Tumejiendeza na tunaendelea kufanya savings zetu. Wakuje tuendelee, waachane mambo ya vita hii town itatusaidia. Tumeona vikundi mingi 2-3 hivi wakishinda kupigana, na hiyo itatusaidia. Kwa municipality sisi hatutaki vita, kenye tunataka ni maendeleo. Tuko na maneno mingi, tunaendelea hapa mbele, tunaenda kufanya, tuko na merry-go-round. Na venye chairman alisema hivi karibuni tutakuwa na games yenye Nation Media imetuletea. Tunawaomba watu wote wa vijana wote wa bodaboda wakuje kwa visi yetu, tujiandikishe, tupate wachezaji wazuri wataenda kucheza na Nation Media, kwa sababu tutakuwa na zawadi mingi sana. Hivyo tunawaomba wote, tumewakaribisha mkuje kwa visi yetu, tujiandikishe. Asante sana. Majina anaitwa Richard Mose ama Okoa Jahazi, naibu mwenyekiti wa Kisii Municipality Bodaboda Riders Association. Na mimi pia ningechukua nafasi hii kuwakaribisha wote wana bodaboda wa Kisii Town, Kisii Municipality waweze kujiunga na sisi ili tufanye savings, wajiingize katika municipality ambapo tuko na vikundi, tuko na CBO vile wengine wameelezea, tuko na sako. At least wana bodaboda wote tujiunge na vikundi ambavyo vinaweza kupeleka hii town yetu mbele kimaendeleo. Tuache hii vita mingi yenye inaendelea hii town yetu, na watu wote wenye wanaenesha maneno ya vita wanachochea wanabodaboda kupigana. Tunaomba hata serikali kuu iweze kuchukua hatua ya kisheria. Hao watu they face the law, wajue hao watu wa bodaboda ni wanabiashara, na tuangazie sana tuangazie hizi vikundi zingine ambazo zinataka maendeleo katika kaunti yetu. Asante sana.